ha ka jing rakhe ye ka singi lai lu jong kari India ka bla pelong ha po Eastern West Kashmir district menen ka singi ka khasan trek unai la raja ro la dan ru ki jing la kai cultural le ki cultural program ya ka bla wan ra de ki school ki beper ko ni ki skit ulang ra de ni ki school na po no khla ko bla pen ni ba wa da preng ki jing ya ti ba ka jing lai lu jong kari India hani ki dang dan bon pat ki jing sha tem rao na mar ki jumut ki jumur khat jong ki briu kemakan ka skit kala pen ni ba ka dan hadu menta ka jing sha de ben jong ki nang bela ki syaban ben juki kentai ki kena pat kebujuru ke jingnya small fair jaj ben riu ki bedang dan hapori India hadu ke ni ke sengi ki pamenta kini ke de skit ke balon ra de ki kena skol na pot mong khlau ka balon ke jing hikai na ke menta jo ke ni ka pateng ke pamenta A note from the school: till 75 years of independence, we are still on the bondage of the social evil. Let today's celebration awake us all as the citizen of India. Nanti kita sekolah pat dekat Saint Thomas Higher Secondary School Mairang. Kita pen I lengba ke drill ya ke bagi lariam hak dor jong kalama jong kari India. Ke pen I ru ya ke jeng dap nyup san senam jong ke jeng rakhe ya ke dilai luot. Jong ke jeng rakhe ya ke jeng yo lai luot kari India. Kita sekolah na po Saint Thomas kita pen I ya ke jeng tibet ke jong ki bada ka sab ke bagi don kum kita sekolah man pen I kumno bakari India ka la ke ben hak di ke jeng yo lai luot jong ka nang ka ti ke jeng san char jong ki pareng. Kadrilla ni kerja lakai ke berapa ni dek kena sekolah na po Saint Thomas Kalongka pa ibait ke bayarenti bat ke berapa niapnya ru ye kipai pa na pekai ke berapa pendap ye kamaran dambau dum ke berapa po pendem yom kada per kasket ke berapa ni dek kena sekolah jang seng khasi mairang ke pani ba kumnu ki bor leno ane kita ki sengai klau ke le persya ye ki pulit kulon ra ye ka jingya masau ke jingya brio hapo India hakini ki nyusan senam ke balalino rei leng ba kan di kasket ni ye ka jingya teli jong kari India haka bagi jaj bendu ba phe ba wat ki kan hun seng kai klau ni ke le no ru kias no tilang na ka bataman pelong ka wei ye kari India kum ka jaj ben riu ka ba khlan ba ka jaj ben riu ka ba ya sprang Kisah na puli jika khat safra college pat kila pen I ya kor kom shat apo khat safra ane ka jing shat rap jong ki brio ki basong ki pasa apo kani ka than ya ka bala pen I bat elam khamat ki sama puli jika ka college
baka skul pariang perspektifat kelapan ni ia gerkom syat be merat kebadan hakati kata. Hakan ke jingara kes ni ilu la samru ya ki solar lantern chiki khana school ki bala jiet apo Eastern West Khasil district bakin penan kam ya ki lantern na ki solar lantern hakapol balik nak kapta ke jingara kot ke jangki